75 oldu mu? Bak ne yapalım apartmanına kulak oldu. 50 na 50. Qancha ketsa bo'lasiz? Apartmanına Ukam so'ram qol 1,5 1250 bo'ladi, opalam 1250. Sen daha tushib ber. Bo'lov, ikki bo'lib qo'ysin ekan. Bo'ldi. 1000 so'm tushib ber. Yedi, buna. Pazardan baştalışındalar. Qaysı? Ne oldu bu? Siz aldınız mı? Жақшылыққа buyursun. Qaysı жаққа kеттiniz? Қарақолға кетті mi? Mına, şurada bu Қарақолға кетті. 500 minge satып aldıdır. Жақшылықтарға меніңіз, игілік. Жылы 12 кен көрүүчүлөр. Gaz eкен. Siz biri gördünüzler mi? 78 min çakırım жүрген eкен. Түндік тарапқа кеттім. Қарақолға. Gördünüzler ha? İyilik. Eğer de TCR kanalından görüşülür. Labo qanday oldu desеңіздер, mına baası şunday eкен. Baştalışında ele şunday oldu. Bugün çekişen bugün 9 fevral 2025 жыл. Labo bazardan bazarı şunu kızı otkan uçur. Labo olam degenler şunu tüyle alı öresler. İyilik. Kaysın? Kança akçası? 320 ağzı. 320 mı? Nar, Ötünüz öşek ötün. O kançalı? Sizden mi? Bizde 380 bin kabı var. 2004, 380 bin benzin eken. Без вложения, законный. Mana. Нарышка прошлый Көргөзүп коюн. O yakta 18 an var, şu an tartasını aldı. Ооба. Көрдүңүздөр көрүүчүлөр. Лаболорду бир четтен карай бериңиздер. Мен тартып чыгарып атам да сиздер. Жаккандарын алып бересиздер. Kemi var mı bayge? Ötkütelim çekti. Kemi var mı? Kança? Ha, kisine kemi var eken. Ötkütel. İyilik alays. Ana keyinki labalardı görüyoruz. Buna kimden? 320 akış. Koyup veriyoruz şimdi. Arzanla koyduk. 2005 eken. 320 deydi. 300'ge bala mı? Benzin gaz ököten mi? Alıversin söyleşiyoruz. Ököten eken. Havalı kanday? Labon. Hava. Жақсы. Nakadı o. Havalı deydi kana. Kireyinçi. Labon gördüğünüzдөр. Havalı. İçki havalı. Жақсы кен. Eşigi jim жабылат қой. Алмашы жолу бар жоқ bu? Жоқ екен. Нақ наличка екен. 320 деген арзан баға болуп атат. Азыр тағы қарайсыз. Мына кімден? 580 екен бұл. 2018. Gaz бұл да. 08. Көрдіңіздер? Кейінгі лаболар да көргізел. Есі бар мұнын? Қанша лабо мұны? Жоқ бұ? Ейлер. Ейлер бар елі өш өзірді бай. Дамасы қанша кені? Дамасынан басын жасып қойшы көп бірі. Ақшасы қанша ақшасы? Açayın ekte eşitti. 650 min deydi. 19 ekinci yılı. Gaz, mexanika. Жақшы. Keyinki labolarda görölçü. Ekim 13 ekinci yılı. Ақшасы қанша шеф? 420 min deydi. Ya bağla tav. Kaç akçası? 400 kemi var mı? 13 ekinci yılı. Gaz. Aleyküm selam. Soğuk жақсы yok, қандайсың? Болушы қанша болады бұл абон? Досын сатып өттілі. 400 деп атасың әрі бәне. 400 деп атыш кен, емек дағы түшіп береді екен, көрушілер 90 кен. 2020 кен, свежий берегіндей. Қол жазмасын, қол қойы тұр ғой. Шеф, ассаламу алейкум. Қолдан бері қойы тұр ғой. Қарайында, ақшасы қанша болады? 700 min.
Болушу же кемитип бересизби? 700 000 дейт. Кеми бар экен, көрүүчүлөр. 2 миллион чык. Акчасы канча? 520. 520 000. Де bunlar ne биіктетіп қойғансыңар, түгіше бірнесе бар ба? Қышқа шығып тұрады дейсіз бе? Не биіктеп қойған десе. Мынаке, көрушілер ішкі салонда көресіз бе? Лавай таза екен. Іші. Жасалған же өз негізінде шындай? Жасалған. Жуып тазалап. Сіздер де жуып тазаласаңыздар шындай болады өз негізінен. Көрушілер. Аласыздар. Қолыға тиіші қанша оқады, шеф? 470 болады екен, 2010 газ. Көрдіңіздер, номерлерді жазып алып чала бересіздер. Қарайлы дағы. Лабо қайсы сіздердікі? Газ. Қысасы қанша? 630 000 deyip görüşülür. Rejim bu. 2018'in çıktı ama. Akçası kança? 570 bin canım bu. 570 000 deyip. Kim var? Ekim 16 buldu. Gaz kareye. Akçası kança? 500 kemi var mı? Alma açmayasınlar mı? Ekim 20 eken. Kança akçası lan şef? 650 bin. Ana akçası kança mı? 300 bin deyip benzin eken. Ekim 3. Ya kança kılıp veresi bolsa ka? 200 kança? 265 lira. 270 göresiz mi? 270 eken de görүүчүлөр gördüğünüzдөр. Байланыш бересиздер. Видео коюп коем биринчисине. Көрдүңүздөр. 270 TL. İyilik şef. Ya labolar qanday bo'lyapti? 221 ekan. Qancha aqchasi? 740 deydi. Labo ушундай деңгээлде. Баалар. Мына Дамаздын баасын жазып атыптыр да. Дамаз турган байкелер 2001 экен бензин. Акчасын жазбаптыр. Ушундай дээрлик баалар шу. Сіздерге тез бат-баттан бааларын берпегенге аракет кылдым. Биздин каналыбызды колдоп коюңуздар. Тез жария каналы. Сіздерге дагы да болсо жакшы чыгарылыштарды тартып турабыз.